Magbabalik MJ Kabulataw, panibagong bulataw na naman ngayong araw. Pugyanan tayo agar dito'y bakante nga lote mi guys, dito'y na nga nagbidyaw. Pasikat man natang pasikat man dugs 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 sapaw gemasen matipay nagdiwas dayta. Okay guys, mas lamang lang basit ni Joshua Garcia uga sa gitang at proper maman yards ananay pasikat man nanan apaw gansen apaw ananay wala ka nito boy geng geng yo sap apaw agitaman nga purpurada po Robin Padre Pata mas lamang lang kanyak basit kurang lang digos. Hanggang dito'y pa lang guys, bye bye.